just a number, age is just a number. No, and me sure say afe na ni dwumadie asori wo Nigeria pa. Enche bia ye na Nigeria actress ai obia nimu no metimi aka say the whole world obia enimu no ye Regina Daniels was started sinitwa kete and odi enyim wo mu eware bema wo betimi kra ye ne papa anase mponi na nampo and one ne ti anya me aya do mama me baba abom amom baba akon ya wo mani age o mote ho na wo na chese ne mama nso abeka chense wo ware wa na abranti a wo no mama no esen no pani wan ti asese sese ne mama ti e man nam so kra ma wedding no wan kwa ase bi e mama me no aware ni je so oni ni kunu ete wo mani age pa ebi asansu aba be bie mu atese 23 years old boy and as a old guy wa kwako waro no so nyame adom ya ye frɛ no Adam Dala ya nyame adom no so enya ne dofo papa 45 year old woman popular Adamawa politician and our is ono de baby okoye de jai chen Regina Daniels mama side kra our barrister Jamila Babuba barrister Jamila Babuba na wo hwe wo mu pictures ya wutimu se eye honey akona ware and omaya traditional wedding this week mwene enra ya chese womo eni age omo pa chese ni omo ka ko obi akakra de omo nti obi akesi ye omo se wo hwe na se wo fo se mi so anamako ware obi a when you say me times 2 crap or bro times 2 ne so crack sai ka ho won ti ase a ene na koshepo san se wono de wenya ne dofo a wo mu do ho pa ye ma me ne do no wono so do ma me no ye ene o ma ware ya wo mu ba be bo mu bra abom pepepe o be feel say ye sikenti na waware na you are doing physical sem so na nye sikenti na waware no na che say aware no aye honey pa de that che say wo ma say ahye day for wedding white wedding ceremony no 31st May ya ye wo mu ya 31st ya na next week and this weekend ya and wo mu wedding no enti se wa wonti ase se wono 23 years we akwakoware 45 years barrister Jamila and na chese pe obi park kra no wonti obi akesi ye eno na ebi mu ka say enti se ni aba so ni age is not a number or say you can say no or age is just a number na eba so say obi atimi ware dia wopedia ene na chese wi ase be ye de pa me say Ghana ha no mu na ya na yesuro say ye be ye niema bi sa nti esa no mo ye no osuma ase sugar mommy Nigeria for the mo nim time for sugar mommy sem wodo nipa na wo ware no it doesn't matter the age and I say baby I want nam wodo ne nko ade no nim so betimi asekunde ni ma ne ho abai ne de na wo mo edido mo ho ato mo nko ade wo be ye den wo be ware no enti se Ghana for mo ye wo suma ase no hwe na brantie na woni ne nam no wanyi se no na se wo do na wo betimi abo na matena wo nim se woni ne tia asemia ma yiweni na age is just a number na mo plan na mo ware enu mo ye better since mo be suma sidwa sugar mommy ni boyfriend sugar mommy se mo no emwa mo hwe na mo nye sanya mutimi hwe Nigeria fo abrabo bi na musua Ghana ha no amofa papa na ewo mu no na munya abone na ewo mu na ya musua ne nko a e be srepa ewunya pa na asemi we na Twitter ya mi ahunhifio and na wo mo de asemi beto wo no say those of you that like to calculate age keep calculating. You can come add mine to yours, please. Age means nothing. Maturity is everything. Wherever you find love, go for it and be happy. We all won't make it out of this world alive. So enjoy your life and live for you and you and you.
just say you live for you and you and you. And say who na say wo dwen enwe ni ankofo ebegina echire akeka. People will always talk, but who cares anyways? As I say, eno abrantie edebeto your friend is say me ahimfie ho no mo Twitter efa awarefo ehu na wo show mu pictures wotimi hu se aware no emu beye de papa ye mami Jemire nani ajepa ache se won jese wonya won fa boge kra nya swan emfa aware ehu de awobeka bia enam na so echi pictures no just na konopa nefe enya sebketwa enti sa woni obi abrante ebi hihye ho na ofo se wo betimi aboa wo ne ware ebeyeye na wo hwe na se what tete wo nkoye masem ne eyi bia na obesekumne mu anho ato ezaze mate se edu age bi se ya sekumne no mu hia pa that time na wo mo eyi ne mo feelings ne sorry pa enti wo mu hia obi a wo betwi ni yie enti wonim so wo obi sa na wo ahomo aboa no na wo de bebo abrate no na ma ware atara mo ba bia forget ni ankrofo be ka mo ntana Ghana for munjia na munjai na manyi se no na wanyi se me ukofa mo ware sugar daddies ade na ya sugar daddies ninka munka se wanyi se oba aba na ware no ana asa aba na one nete no ade na no de munka na mo banyi no okofa be ma wanyi se na ana se wo swa esi onu oba no ene nete a na ye tabu there be enye ne sa senya be ma enyi si oba 20 years 10 years ni na chiro timi ware no saa so na wo ba so ebetimi ehia ye wodo enti ase eni gidi amwenya ewo muntem enu na ehia enu na ye the first thing na three things are ehia so mu wo saa ati ase we miensen ya ma ware no you be happy in your marriage intimacy age is just a number timunya say more criticize enkrofo na amanfo bi mu de wo mani age papa o mati esi jeni ne so o ko sa jeni na akwa kodu bebi o peso mudu na ebusua ha na meja mo esi midia ene akosua pokua answer aka apa koso na subscribe to your YouTube channel no too much age we so follow your IG Facebook na afesu mahif your Instagram no eno ane IG no Twitter na we so share to all other social media platforms wo so nyame wo be share say wo ye ne sa makra mo da sene message